siraku. Sarma wis bocah pendek mas. Wae tegrayang awake kayak kintel. Sarma sing rambutnya kayak megaloman. Tutup megaloman. Apa sih? Tua-tua masih jenggo wae. Dia yang pira indane. Yang senok je mas ya ketewu. Sirane gelem beli. Ya ora pengen mas wong senok di pasarane beli semono ora mas. Pira indane aku. Barang anu mama Sarma mas ya ketewu je jaluk ke wong telu. Ya iya boleh selamat. Barang anu pacaran pira. Senok mas pasarane dhewe kan gawe mas ora saya ketewu ora mas. Pira. Pasarane senok ki mas 500. Pira. 500. Mu temen garahi pantar kayak onyo-onyo 500 apa sih gelem indane. Aja sembarangan mas. 500 ke lamun gelem mas ake bonusnya. Apa bonusnya? Ini bakal gelem 500 sampean mah bebas ke 500 ki mas. Apa sih? Kono ki bonusnya ki mas bir irengnya ki mas 3 botol. 3 botol. Bir putih ki mas 2 botol. 5. Sampurna milik ki mas 5 bungkus. Kacang gawile 3. Wah ya peragat dok 500 gua ada barang mabuk sih lagi. Ya itu temen daripada dianggurakan bebel. Wis lah dal pelatih sisi kita mah dal terus. Ketikin meni ya. Apa sih dadak? Aja gerek piang 500 beli wane. Ora wani lah. Wis pakai beli 500 maning dame meni dame duh ya. Senok kisah yang nemen-nemen pengen rasanya wong ireng bek nih mas. Wah. Nyerotok lagi. nyerotok temen jati. Ngare senok. Siapa? Gigi Dewi gendakannya soleh. 500 beli wane. Ora wani. Wis dame aja balik asal sampai nih wane. Ya pira. Wani belincak lemon 1 selawe. Pira. 1 selawe. Bu temen orang ngelirik kacang. Mene. Udah ya. 1 selawe beli wane. Ya beli wani lah. Wis bahkan beli 1 selawe mana lah dame. Pira. Baka 1 selawe beli wani. Iya. Cak wani beli mas lamunan saanyangane Sarma nanjak 5.000 ya. Pira sih. 55. Mangel kakek sih lagi. Apa sih mas? Ya lamun sebitak. Ya kok udah kususuk 5.000 beli mas. Mas Non. pira je mas? 55. Ya wis patungan beli 5.000 yo. Patungan tau aku semangkai kan. Ora pengen sudah kayak kok nglayani wong loro ku kabeh repot. Ya kadar barang-barang nyedot. Nyedot aku es campur apa? Setan bro. Beli wani najan silan jaluk 55. 55 beli wani. Ora lah. Wis bagian senok kamu dumane mene dame. Duh, 55 masih durung wani baya. Apa sih? Baka 55 beli wani bagian senok kamu mudun rega maning. Ya pira. Encang wani beli lamunan 3.000. 3.000. Oh murah. Lah jan 3.000 kan kita lebih gawa duit to priwe. 3.000 beli wani. Ora wani. Encak lamun 1.000 perak wani beli. La ilaha illallah. Larang regane semangka karo bocah wadon. Wani beli. Ora lah beli gawa duit. 1.000 beli wani. Beli wani. Sadar mah urupan karo gaking bae yo. Sugi bebek apa sih lagi di rumah ibu? Ayo mas gagian mas. Ora baik ah. Gagian sih mas. Gagian mas. Ada yang mas udah beli kujagan. Nah ngapain dadekku? Unuk mas bahkan nafsu beli metu tadi pengen nguyuh. Zaman anak nguyu luru genakang sepi. Ngendi sing sepi mas. Ning panak kaling karang los. Mok ning karangku mas bukan tanah sing jeragal. Ya wis ning sawah parek kene sawah. Aduh mas ning sawahku mas amit-amit. Apa sih? Ngalami mas senok banget nguyu ning sawah. Iya. Ora kelingan mas tunggak damin ora dedek dingin. Jadi Pengen nguyu kebelet. terus Barang mendek ku mas senok kayak sogok. Pengen rempes bae no. Rempes datakul kali. mulane dadi wong wadon sing hati-hati hari nguyu kuno. Aduh mas ngendi iki mas kujagan mas. Ya wis mana kang soro imitan ka. Aduh mau padang-padangnya bae Apa ngendi? Kang ana sing padang Yang pangor saiki wadon-wadon enggak. Aduh berpada merangsang be. Ya ampun. Ini pengen nguyur aku jagan di kene tak badak hayo. Wis dugal sing awe core muter-muter karo setan koler. Ora oli. Mabok tutup mabok kena nganggur, mabok kena muter-muter. Dapat kena sirane. Ika mas, sing aran Sumardi. Sumardi apa ini ada ngomong? Sumardi mama saja maning deleng wong nguyu kono mas. Apa sih? Kader deleng wedhus nguyu ga matane mah cocol. Ya lalu dia bakal sila kau sirane. Wis nuk nembe merkeke harapan disogok. Mana kali kanaka? Pak ngana be mas ya pinggir watu-watu. Tuli aja jorok wadon. Kudu dari mau bar kelingan durung dari celanane ku. Ya ngok. Anon. Ikut celana aku si tepok. Goblok. Apa sih mas? Ya
ilaha illallah tanah diudari. Mas kabeh mas wong nguyu mah dudari dak. Toli arep nguyu ning endi sirah. Bisa kaseno ke bocah apa nguyu verbaku. Celanane ngiyempeng. Ngeyembeng. Berisik ya, disaka celanane demenane Curoto. Arep nguyu ning endi indah. Jadi padang-padange Mas. Ya wis manakah? Kene bae ini Wes. Mas, si jeneng nguyu si jeneng blek kepek. Toli wong nguyu kaya di kafe mah. Mas ini daya. Mas bokatan wong kene ngawin senok, ora usah tuku tip dek ya Mas. Apa sih? Senoknya kali ngempak bolet bae merengentut bae. Toli wis gagian. Aduh, la ilaha illallah. Aduh Mas, nguyu kayak kelingan kencing batu alot. Mulane gak dadi wong wadon aja kelman petek koplok. Aduh, siapa kan aja ngomong jeprat kah? Wes. Gua nak kapicirit. Siapa kan? Tanganku. Karena sedok ya piricit, siapa kan? Jorok sih. Duh, beli kelingan Mas orang gawa aku Mas. Aku apa indahnya? Ya kanggo bawa ora Mas. Ya mana lurus sumur kan aja bangor sih lagi. Aku udah tak paning wawa ganden nikah. Tuh dipucak di jorok temen sih waktu Wawa ganden. Nun. Wawa ganden. Nun. Anak aku gelas beli. Mangkon apa sih nok? Kanggo bawa ora mah. Ajak karo aqua. Karo apa sih wa? Banyu termos. Ora pengen. Bisa ngakuar bubut entok gak pak? Usah beli takon yang wawa ganden maning. Apa takon siapa sih lagi? Ayah harapan takon yang Mang Dara bae sing baik hati. Alah ngerayu barangnya mas lagi. Mang Dara. Kenapa sih nok? Mang Dara. Iku wawa ganden mah cerongo. Apa sih Jeno? Wong senok kepengen cewek jakokon karo banyu termos. Iya ya nok yang neprel. Bisa karo bubut entok ya Mang. Ajak karo banyu maning. Karo apa sih Mang? Ini pepel. Adi pepel. Iya. Karo kapuk kapas. Oh ya nempel. Karo jarit. Kurang bersih. Sing bersih ki karo apa Mang? Karo kulit durian. Udah lu mau ke madrasah dulu. Setan nyebut bae pucuk iki. Ada setan Islam. Dagian koplok. Siapa sih? Beli di cewek maning sila kasih peta. Arep apa indahnya ku? Harapan teklap bae karo tisu basah. Ya ampun gawat tisu salembar. Kayak bocah gadingan beli tisu. Bocah gadingnya mah dudu tisu basah. Ari kan sino. Tisu gulungan. Sing dinggone. Nempel kabeh. Woi. Bangor sih. Menang artek tempeli bae. Ngili jorok. Sampean aja mendelik bae. Saking apane indahnya ku? Nek pengen gulat entok. Di ada mas. Ya sampai meriti koplok lagi. Mas, ditempeli tisu basah. Kayak apa sih? Sampenan kerasana ke mas sampenan. Sampai sriwing. Kakek lewa anak buah Darsi. Sering udah PPO. Gagian. Loh. Oh, Suara apa sih mau kah? Duh, ajak anggo kanda. Apa sih tingklokok kayak Entas dicukur di telung dina. Mau jembrong apa? Tutu jembrong. Apa sih? Gembel. Dibuang aja bangor lagi. Sampeyan pengen beli? Orang pengen. Sampeyan emang? Ya wis Mas emang mata kerawati maning. Ya ampun tisu bekas kerawati maning kanggo apa indahnya ku? Bokat bae Mas marisan di warang layani tukang obor kodok. Tuli ka ngomong siapa sih lagi indahnya ki? Sampeyan ku kelalen apang senok ku Mas? Ya tutu kayak kono kita beli beruk lawan siran. Bokatan sampeyan wis kelalen. Iya. Senok ki masing arane Ayu. Siapa arane siran? Arane Suju. Ayu. Oh, jadi lagi arane Ayu. Ya werulah. Siapa ya Mas? Ayu Ting Ting kan? Iya betul Mas.
Mas. Ya ampun, dadi sakit Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting gini Mas. Aja coba-coba ngaku arane wong liyan. Apa sih Mas? Sing aran Ayu Ting Ting ku artis ibu kota no. Mas bakakan mah artis bintang film. Ari sira. Baka senok mah Ayu Ting Ting sandiwara Dwi Warna. Ya tapi bakal ngaku Ayu Ting Ting kudu bisa nyanyi no. Mas masalah nyanyi mah Mas senok ning kene kan duwe kenalan ora Mas? Oh bisa nyanyi? Iya ana Mas Oo. Iya. Ana Bapak Kuwu. Mama Kuwu Karsita. Bapak Kuwu masih nyanting Mas. Ya iya nih kan. Ngomongnya mako jebak amat tuh Kosim karo senok di harapan nyawer. Ya tapi bakal sirane bisa nyanyi. Ya kecil bae Mas nyanyi mah Mas. Aja cek Arjuna wong gadel. Iya Mas. Sayang apa lagu saya? Iya. Iya ya ya ya. Iya ya ya ya. Ya 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 ya. Lumayan lagu ini. Kemana, kemana, kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta. Oh yeah. Tak tahu di mana. Oh yeah. Selamat datang ke rumah. Mama Edana. Di mana Arjuna gadel? Di mana sekarang Arjuna gadel? Di mana? Di Singolo. Siapa Mas? Mama Daya, mama tuan rumah saya. Mama Daya. Mama Bang Bangkol di Solo aja kalian. Iya mati kabeh Mas. Bos Meri aja kalian. Bos Meri nanti Mas kok kon mene. Anak nih kene saya. Mama Rasti saya. Bos Meri. Bos Meri. Ayo Bos Meri terus Mas. Terus Bos Meri. Iya. Bos Meri. Kesana kemari membawa alamat. Namun yang ku temui bukan mamaku. Bos Meri kan? Sayang Bos Meri. Sayang. Yang ku terima alamat palsu. Mama Rasti wong tuan dewe. Ku tanya sama teman-teman semua, namun yang ku temui bukan dirinya. Siapa Cino? Sayang Mama Bos Meri. mungkin dirimu telah tertipu, membuat aku frustasi dibuatnya. Wong itu tanjakan. Bos Meri. Bos Meri. Di mana Kang Tarika? Asik. Sekarang Kang Tarika di mana? Anak Tarika tolong. Anu Mas. Bos Meri kuno. Mimi Edana. Ayo Kang Bos Meri ya Mas. Alat tanggung jawab beli no. Ayo di Mama tuan rumah Mama Daya. Mama Kuwu Karsita saya. Nawa kuwun di sini Mas Mama kuwun ya Mas. Benar. Mimi Edana. Bayar dikit Mimi Edana. Asik. Kesana kemari membawa alamat. Mimi Edana. Namun yang ku temui bukan dirinya. Edana. Sayang Mama Eva. yang ku terima
pakai sedulur ya Mas. Asik. Priben bos meri. Bos meri kuno ya Mas. Lah wong edan tanjakannya giliang-giliang. Lagi mabok kuno Mas. Noh. Nun Mas. Ning kene wis akeh sing hormati. Heeh. Ana bos meri, Mimi Danang ya. Lo sira aja nih kene di tempat panggonan sira. Kok kan balik? Balik ning tempat panggonan sira ya. Mas. Iya. Ayu Ting Ting gelem balik. Apa? Asal sampainya gelem ning sor wiwitan. Apa maksudnya? Pada Astaga. Ayo Ting Ting. Orang lumrah lan wajar yang tidak kepepet combaan dengan manusia. Oh biang. Maka di tempat panggonan kene. Tak candak ya Mas. Lamun sila bisa ada tempat coba sih. Dia kurang ajar. Setan sila. Pinterin bate. Maka terjadi kene. Ayo gelem nih sampeane. Ayo Ting Ting. Apa? Iya mereka gue pabrik kawan gimana aku. Ini saya tak candak apa mestinya sih. Wah, tak jeragal nih kene. Maju ya sih. Iya. Iya. Benar-benar siluman luar biasa. Ayu Ting Ting lenyap seketika. Ya ampun, celananya kahari. Si celananya kari Mas. Nah, rah, Nun. celananya Ayu Ting Ting iki. Alah kabaran Mas kanggo jimat. Kabaran sih kanggo apa indah lihat Kanggo jimat kuno. Ana manfaate. Ana manfaate. Kabaran tangga kita lagi lara. Oh, tekang omah. Teko batiar lah. Iya celananya dikum ning banyu. Terus banyunya dinuakeun. kanggo wong banyune wong sakit. Iya kuno. Kalau semadar setan wis langka. Celanane kari sendak pecah. Leket bokong iki. Kari kanak ini. Palingan ya beli lagi didelang-delang. Arep dicacak apa? Mas celanane sendak ini Mas. Setan. Wis ngilang dongol maning. Karsa setan soa. Ari pokok kita mau satu. Untung kita kira beli kegoda ning Ayu Ting Ting. Awas Mas, hati-hati. Berarti tempat kin masih jahil iki ya. Angker kuno Mas. Iya itu tempat kang sembarangan. Alah. Di sawang-sawang ireng-irengnya makaya kang panca sing duwe bina remaja indah. Masih ning kene bae apa indahnya aku. Mas colong-colongan yuk Mas. Ya ampun. Puncak dia atu-atu Ayu Ting Ting. Mamaku Bukarsita. Ya ampun. Wong sing paling eman saya. Kayak Mimi Tato. Ayo nih dibaturi Mi. Mimi rokanine gede. Mimi putri. Mamaku sing nyandi. Sing sore. tuh di sini oleh rombongan. Dengan
sayang majikan nom Mimi Tato majikan nom Mimi Putri Mimi Tato Mimi Rohani ketik saya ayo Mimi Tato wong sing paling sayang majikan nom Mimi Tato Mimi Tato Sis putih Mimi Tato Semboyo majikan nom paling sayang Mimi Putri Noknya sayang ayo majikan nom paling kurang Noknya Mimi oh senang lucu Mimi Tato giliran yang tengah meruju 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 puyuh sing Mimi Putri Mimi Rohani Mimi Tato majikan nom saya asik Tato Mimi Kanang Kang Surati Mamaku Karsita Nok merujuk Mama Dana Mama Dana sing duwe kolor besar Mama Dana ayah Mama bambang gede masih akeh duite yen sedih urute kaki sun tambah itu Mama Dana sayang Mama bambang Mama Dana sing duwe kolor bisa Mama bambang Dana sayang Mama Dana bos nom Mama Dana ngono masih sekepel ya ganjen yakin kayak kita yakin ganjen ya penunggu ya mas ya mendingan bubar kabeh gak apa atur kayak nama bocah Iya ya mas. kaget sapanduran ilangnya ayu timbul sosok wanojakan ayu rupawan ojan di sirano takon ta mas iya kula bocah kene baik oh bocah kene baik Iya. Arab men wayu tujuannya kula arep jalan-jalan mas Arab jalan-jalan ora lumrah lan wajar wong kang ayu rupane jalan-jalan ing waktune bengi ya bakal garap jalan-jalan digawa lakine aja sok lunga bengi dewekan sayang apa sih orang ngurunguni beja ake bocah lanang zaman sekis pada minum-minuman pada mabok-mabokan ujung-ujungnya bocah wadon sing jadi sasaran beli wediap sila wedi lah mulanya bakal jalan-jalan digawa lakine wedi kena ngapa wedi mo ya iya dong mulanya sing hati-hati jadi wong wadon nang apa sih kok dingin gak hari sing kaduan mah ganteng ya loh ireng gak ireng kasep Ya iya ningan ganteng ireng enggak. barang dipareki Apa sih? cangkem beda awak tahu mah tak kita aku bebek pindahnya hari ngomong paduan baik serang bakal garap jalan-jalan digawa laki dirane aja lok lunga bengi dewekan ora duwe laki kini mas sampean marang dalang wandon ari apa-apa ora duwe laki masih bocah hari kon statusmu apa perawan oh perawan masih gadis gadis sing bener masih bocah kula makeni mas ketika kagawan dina sebab ake bocah wadon zaman sekin ngaku masih gadis masih lengoan pada akhirnya ujung-ujungnya bola langsung jadi korban kenyataannya sih duwe laki
Ora kula Mas Pusung sumpah. Asli masih perawan. Masih perawan. Hari konon bocah ndi? Bocah kene bae. Oh bocah kene bae. Iya. Oh jadi saya masih gadis. Iya Mas. No. Nun. Tekadmu garap jalan-jalan. Gelem lamun tak batur ingkang Mas. Dibaturi. Ya iyalah. Emang sampean ora duwe rapi Mas? Ya ampun masih perjaka melekah. Turun pernah kawin nok. Sampean Mas. Nembe duwe anak bae siji. Kok kaget? Kegugu. Nah iya Lumayan. perjaka. Dua anak siji. Hari anak si anaknya woning rumah sayang. Iya ya Mas ya. Jadi benar tekad bukan jalan-jalan. Kula pengen jalan-jalan Kang Mas. Lamun orang keberatan tak batur yang pan kakang gelem apa beli. Beran kula ku Mas pengen duwe batur. Oh iya. Sekaligus kula pengen duwe laki Kang Mas. Oh pengen duwe laki. Sing bener. Tapi kula malah mau duwe laki gak kula mah pengen sing nyukupi Mas. Aja watir wong ayu. Mulane sira wong wadon bakal gar pengen duwe pendamping kudu teliti lan hati-hati. Aja pandang ning bagus rupa. Mau. Percuma wong bagus. Percuma wong ganteng pada akhirnya beli tanggung jawab ning sang istri. Iya Mas. Tekadmu kepriwe lamun loro laki? Kula mah bagian blesak, Iya. bagian ireng. Sing penting wong lanang tanggung jawab nyandangi ning wong wadon kok. Lamun awakmu pengen nyandang aja karo wong sejen kawin enok. Terus apa Mas? Karo kita insya Allah sira marang nyandang. Iya sampean ku bos ya Mas. Najan kaya kayak dunyane pirang-pirang kok. Kula nyandang Mas ya Mas. Nyandang emas. Iya. Duit sing endi indanet. Boro-boro. Wong ki radedan sih. Jadi kon pengen nyandang apa sih Rane? Nyandang ya nyandang Mas, ora Mas nyandang pakaian sing bagus. Oh pengen nyandang pakaian kang bagus. Iya. Aja khawatir sayang. Ya bisa cuma iku sing dadi kepengenan tak cumponi mangsa burungan. Gelange sing akeh. Asalkan dengan satu syarat. Apa sih? Terimalah cintaku wong ayu. Yen kakang demen kelawan awakmu. Bakal nyumponi sampean. Tak cumponi mangsa burungan. Bakal noko kena barang apa? Sumpah langit kelawan bumi. Yen awakmu gelem tepung dari sawiji. Sore kawin esuk mangkat ning pasar Jati Barang. Mancing toko emas apa pengene? Kula pengen gelang. Pengen kalung kula arep di toko kena gelang kaki ya Mas. Deleng bae dikit. Tukune mengko bakal duwe duit. Aja watir pira sih regane barang kalung. Maning percaya aning wong kuwen. Kok merenggut sih? Apa sih? Buru-buru tuh gelang kalung Apa sih? HPP di kareti. Setan. HP dikarti temen apanya kita dewek nang bocahku. Kita mah saya merinding suwe-suwe kayak gini. Pengen apa tekadmu? Sekarang wong blesak iku beli duit bisa sa. Aja watir duit di kuku loro kok. Pengen nyandang barang apa? Barang apa? Berapa harganya barang apa? Temenan kin Mas. Kecil pokoknya manok. Wong lanang Sore kawin esuk mangkat ing pasar Parean. bener kudu suwe. Tinggal pilih apa pengennya. Coet, kuali, pendil, bila perlu kentong sing gede. Harap mandi. Gitar kita kok kapan gentok soet Ya kuat. jadi pengen nyandang barang apa? Teman gak Ya bulannya jadi wadon aja jadi wadon materialistis sayang. ya tutu mengkono. Sing aran cinta sejati menerima apa adanya. Pengen Soal rezeki wis ana sing ngatur nok. konon kita nih kesirian kalau Mimi Putri. Pengen apa? Ya Mimi Putri mah segala-gala kecukupan. Emang Mimi Putri nyandang. Iya. Perasa kita ku biasa baik. Biasa. Iya tadi kayak apa sih? Semono grombyong-grombyong. Nah, Kula Kang Mas. lamun awakmu ora keberatan pan kakang pengen kenal kawan. Pengen kenal. Iya tapi kakang khawatir yang sira duwe laki. Kula masih lengo Mas. Oh iya, masih lengoan. Si perawan. Pengen jalan-jalan bebarengan. Jalan-jalan. Ya iya dong. Diajak Mimi Tato ya Mas. Mimi tato masih ending ning iringan. Mimi Rokani diajak. Mimi rohani sedulur dhewe kanan ning kene. Mimi Putri yang geding. Aja khawatir. Koding dari mamaku Hus ya. Mama Karsita lagi ngantuk ning pojok karo Tarika. Indah-indah beli kerungu bayi Mas. Dia apa-apa sedulur dewek. Bisa. Arep ajak jalan-jalan kita wong loroan. Yuk jalan-jalan emang di Pengen uru jalan-jalannya aja ning kota nok. ningan ki Mas. Ning pinggir lautan kita wong loro bebarengan. Senang menikmati keindahan alam. Menikmati keindahan alam supaya seneng kelawan bunga.
Iya. rasa seneng rasa bunga Oh iya. putraku bebarengan karo sampeyan kan Mas Berat jagat pramodika selumai bumi setebeng langit. Lakawong kelawan bunga. Senggol khusus kanggo seneng meruju ya majikan nom. senop peruju Yayang beben setia. yang beben setia Si paling eman. Bunda Warsini bos jago Ya. Kanggo mimi dana. Mimi Dana Mamae bangsa. Suun ya yang beben. Oh iya. sampai anak ngendi Ujungi jagat akan pasti tertiburi. careku cinta Oh iya. sampai anak ngendi Sampai kiamat kakang beli bakal hianat. Layari persetan akeh ribanya. Oh iya. Tekan jadi senajan berat landingmu. Gaya mata Morgana Yayang beben seindah langit jingga. Bahagia. Bahagia. Kanggo Mimi Putri saya. Mimi Tato. Mama Bambang Golisel. Iya. Kanggo Mimi Rohani ketiga ayu. Wong super paling sayang Aa Cepi Arjuna Doronggan. Apa sayang Jawatir aja kita singgunya akhirat. Gaya mata Morgan seindah langit jingga. Bahagia. Bahagia. Sayang rasa seneng kawan bunga selalu cepat karena tunggu kawan awal. Iya. Semarasti Mamarasti wong tua dewe. Apa sayang
punya akhirat. Fata Morgana seindah langit jingga. Bahagia. Rasa seneng kelawan bunga wong ayu. Pada baik. Padahal mereka sing tempat panggonan pan kakang ora garap baru jodoh. Tapi jare wong tua ngomong sing aran jodoh pati rezeki belai ana ing tangane kang kuasa. Benar mas. Secara tiba-tiba kita kenal karo sira. Ngomong-ngomongin sunampil pada tanpa lautan. Ana suwi keganjilan. Sungguh kenalan kawan awakmu ya Mas. Iya ya mas. Saking kelalene. Beli kelingan ya mas. Ulurkan tangan melawan orang dirasa keberatan. Sopo jaringanmu ya Mas? Kula Dewi Renggis mas. Dewi Renggis. Sopo saking endi? Sing kene ne bae. Bocah kene ne bae. Pengen kenal? Sapa sampean Kang? Jaya Winangun asmaku. Kang Mas Jaya Winangun. Iya. Sing endi mas? Soko Dermayu bagian kidulan saya. Sing Dermayu bagian kidulan. Iya. Duit tujuan sampean. Iya tentunya ora pati-pati jengkar saking tempat panggonan pan kakang gawa maksud kang tertentu. Apa awak pengen segala tujuan pan kakang? Apa tujuannya sampean Kang Mas? Tujuan pan kakang arep jadi peserta sayembara. Ning Dermayu lagi mengadakan sayembara. Sapa wonge kang bisa mendekot banyu sumur tiris sekaligus bisa mewariskan rakyat Dermayu bakal dipakai imbalan sepenuhnya saya. Oh. Iya. Sayembarane kayak konon Kang. Cuman iku. Sapa sing bisa nyibuk banyu sumur tiris? Iya. Kanggo warasaken rakyat Dermayu. Kanggo marasakan rakyat Dermayu sing lagi kenang penggepung ayu. Hasilnya Kang Mas? Cuman iku sing dadi imbalan bisa tepung dari sawiji kelawan pamimpin dalam Dermayu. Kok gemuyu iki Mas? Nekat temen ya pimpinan Dermayu. Rakyatnya pada kenang larang kabeh. Lara teh lagi kenang rara. Mas. Iya. Wis gak sampean aja merono-merono gak wis varian bae sayang barane Mas. Maksudmu? Batal bae gagal bae sih Mas. Oh ayo. Duh. Aja kayak konon kakang melas kawan rakyat Dermayu sing lagi nyandang lara. Kon sampeane ngawin pimpinan. Tutu kayak konon sing dipandang maksud cuman hanya pengen bela patilan bela sungkawa lawan rakyat Dermayu ya Mas. Jere kula Mas sampean ku repot. Sing dadi repot Rakyat Dermayu marpan pada lara arep kenang stroke, arep pada sakit, arep modar. Saya dipikiri Mas. kita sesama umat dikenang ucap sing kayak iku ya Mas. Maksudnya mah kula wong loro pengen setia, pengen Kakang janji lamun kakang kan bisa melaskan rakyat Dermayu awakmu pasti bakal tekawin mangsa wurungan. Angel teman ya dialangane Mas. Iya. Terus terang Mas. Sing nonggoni banyu sumur tirisku Mas dudu penusa biasa Mas. Dudu manusia biasa. Iya. Bangsa yang cimdam yang berkayangan. Bangsane onom. Bangsa yang siluman. Guriang bangsane dengan Mas. Dewi Renggis. Yun yakin kawan nyata. Mangsa ya kita manusia kudu kalah kenang bangsa setan. Paribasa manusia makhluk kang sempurna. Najan penghuni sumur tiris. Dudu sifat yang manusia biasa. Kakang yakin tempuh mangsa wurungan. Rongok-rongok kakede omongannya sampean sombong temen sih Mas. Loh apa sih dari sombong ya Mas? Beli mungkin bisa sampean ngemet banyu sumur tiris. Manusia tergantung keyakinan. Jadi pan kakang bisa mangsa wurungan. Pengen terus nonggoni sumur tiris? Iya. Ki Nyimas Ratu Dewi Renggis kang minangka penghuni sumur tiris. Ya Mas Dewi Renggis Undang apa? sebagai penghuni sumur tiris Ya. sun mohon lamun bener awakmu sebagai sing jadi penghuni jaluk banyu sumur tiris kanggo marasakan rakyat ing Dermayu ya Mas. Loh Jaya Winangun, Jaya Winangun. iya
ora gampang banyu sumur tiris diwekaken maring sira kanggo sing mantek dadi ora gampang. beli gampang sebab rakyat Dermayu mularang nang kita. Oh, jadi sengaja awakmu menyebarkan penyakit yang bumi dalam Dermayu. Iya. Nyimas Dewi Renggis, Apa? aku mohon kau kesadaranmu, tolong waraskan rakyat Dermayu aja digawe lara. Ora bakal diwekaken sira banyu sumur tiris. Apa maksud lawan Bila tujuan? perlu pimpinan sira otak ding adepane Nyimas Ratu Dewi Renggis. Pimpinan Dermayu Iya. kau tekan Yai Mas Dewi Renggis. Apa? Lamun kita hanya pelajari ucapan kalimat demi kalimat, kata demi kata, menyebarkan penyakit dianggap misalnya meluluh lantaran aja ngancam lawan jiwa dan pemimpin dalam Dermayu selagi masih ada tapak wae izin saya winangun apapun kang bakal terjadi sekalipun nyawa si dari taruhannya Yai Mas. Kurang ajar Jaya Widangun. Oh iya? Sasaran pertama sirah Jaya Widangun. Iya. Nafsu wis munjuk sing lagi kadang-kadang sing tunggu-tunggu hati-hati. Yai Mas Dewi Renggis. Apa? Ternyata sira wadon kang sembarangan wujud yang siluman kejam kelawan sing manusia katon apa sing lan wangking ane aku sikil Pusaka. sepila pusaka yang pusakane Jaya Winangun lepas saking serangkane menandakan nyawa orang sing bakal jadi korban Yai Mas. Beli serap delok pusakane sirah. Beli mundur Nyimas Ratu Dewi Renggis. Yai Mas Dewi Renggis Mondal apa? aja kira mengancam kalau pemimpin dalam Dermayu yang jelas jadi wanoja kang paling petidak taming dada bebera kulit sepila pusaka bakal kumancap ning jiwa sira Tiba kan? Kurang ajar. Biadab. lawan saya ucap bismillahirrahmanirrahim Yang jaga. la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang jaga dalam Allahu beberapa akbar dan memohon. Allahu akbar Allahu akbar. Iya. 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 Keguguk Jaya Winangun semono-mono bae sirah sing dadi tumbal pertama sasaran ini Mas Ratu Dewi Renggis. Ladana wahai bangsa ono bangsa guriang bangsa dengan siraja menang kelawan menang ditonggoni banyu sumur tiris supaya aja kecipuk nih wong Dermayu. Celeng Tembalung, kerahkan kami para siluman budal saking bangunan masing-masing. Ayo. Ciriman dibaca diri tertulis ke kawan janji ada di kawan mikir ini di kawan mati pas sampai aja ngomong Cendera besar raya kuning kembangi Kemenesi kepati basah Jang kopar Jang cemplung Aduh ampun Jang ini Jang ono Orang lain Jang kapok negeri Aduh Kang, kula kaget gini Kang
setelah sampean budalakan kabeh para onom para siluman wongkon kumpul ana ing sepinggire sumur tiris ana perlu ana pasikang kayak orang dua di bawah rasanya rupanya seneng baik sirah ya seneng kini Gusti kita mah apa sebabnya bisa seneng sebabnya bisa seneng mau kan kita kan golongan siluman ya sekarang kan dicipta dari manusia biasa sempurna ya anu memang bener Kang kadang-kadang sok ana bener omongannya mangkok iya tapi kula rasa tanda tanya gini Kang priwen setelah kaya dene Gusti Ratu Dewi Renggis rubah sifat kula-kulaan dadi manusia biasa ini senyatane apa tujuannya Gusti Ratu Dewi Renggis kudu Kang saya suwe saya edan temen itu kita tiwik ya berarti geblek sirahku enak tadi wong geblek kerimangan rosok bayar hari jawab bisa paham berarti sirahku kayak wong soak enak tadi wong soak kalau kita dikacuk bapak tuan rumah serang ibu tuan tak menengah gak kok mari lagi seneng yang bu seneng bu beli isunya pengen brobol dengan yang kanan yang sawah sila mau sawah-sawah sila mau sampai kan brobol kanda ngobrol goblok selongok bocahku mangkok hari ngomong hati-hati ngargai temen lamun sing untune ompong kaya kon regane pira lagi kita sing untune jecek bayar regane semene kula kuderakan gapa apa diregani kok si mau kesampean ke regane anak maksudnya menghargai menghargai lan mento mati mana istilahnya kok hormat iya menghormati karo pimpinan bagian kayang kenen blesak tua ga pimpinan iya sampean ku tua-tua dalang ya dalang apa nih sampean ku tua wong emah butuh dalang pimpinan pimpinan bisa nakala dadi pimpinan siluman kok si singumama wong kene kok si nyandang singumama iya bu nganggo kelambi dilicin kerek nganggo celana dilicin kerek nganggo sepatu kerek disemir ya barang tekang kene dalang dadi pimpinan yang satuan wes gah satuan sila satuan ya kita kan golongan siluman kok nun celeng tembalung ada anak kalaburak ya anak
cacinganil cacinganil anak kabeh anak kabeh kala cengcret ya anak tak kudu kalah cempret anak sing kala kuclak baik anak harus sira memrono prayune aku aja kalah kuclak apa sih tumalik oh beli kena diharamkan oh iya menurut agama oh konon ya bagian siluman gak ngerti oh iya sekian ini masalah agama ya artinya isun kirayi sempurna ya najan bangsa diu najan bangsa siluman kian wis persis orang bisa dibuang sausap kayak wujud bangsa manusia sebab singaran bangsa manusia itu keceluk makhluk sing sempurna bener gak apa mulanya isun ganti rupa wujud siluman kejadian bangsa manusia sing pada intinya isun iki perlu nganakaken penyamaran penyamaran iya jadi tolong ya najan wis dadi wujud bangsa manusia nanging aja dipadakaken karo tingkah lakune manusia sebab singaran manusia makhluk sing mulia ngakune bener ngakune jujur padahal kuwenku bohong cuma ning omongane baik lamun diperbandingaken karo isun bangsane demit bangsane guriang karo manusia ya masih jujur isun iya kang setan malang kasih bohong gora kang buktinya manusia ngakune jujur padahal ditimbang antara kesalahan karo kejujuran ya akeh salah daripada jujur benar sing tukang rasani ya manusia sing tukang gawe bohong ya manusia sing tukang ngutangaken sekintal balik rong kintal ya manusia ngerti kudu sok jujur itu berarti kunku omongane bae jujur gak sejen karo isun bangsane demit jare isun ngaku salah ya selawase sedetik pun durung pernah berbuat bener salah baik bener kuno kang ya toli gamang kenen kini kang ya bawa rasa kula kini kang setelah ning bermayu ganti pemimpin ki kang ya wah dulu rasa kima pemimpinnya ku kang Logamawati iya ikan bermayu ki bawa rasa kula ki panas kini kang bisa panas priwe ya bisa kula ngomong panas kang kadang-kadang Gusti Ratu Logamawati ngilangaken adat-adat pengen kang mulane tenang apa penggusten isun Gusti Ratu kalarengganis murka karo manusia termasuk sing ananing bermayu termasuk karo sing dadi pimpinane Logamawati karena perilaku amal perbuatane Logamawati iku beli bener ning kono kang lamun isun perlu koreksi tentang keberadaan bermayu harus sing sabener Logamawati aja bangga ngancik tadi pucuk pimpinan ning bermayu ya bakal beli raikin asal-asale beli mungkin bermayu jadi kota iya kula ada melu pergi tapak jasa isun bermayu bisa jadi kota asale alas siapa sing bebedah ya langka maning Raden Arya Wilalot praora kanaka ya termasuk sira-siraan ya anu nema kula sing dukunge makanaka ya alas semana rangise pekayon semana gede-gede bisa padang dari desa dari kota ya dari pendopo agung dalam dermayu lamun dudu raisun kabeh bangsane demit sing manggon ning sumur tiris beli mungkin dermayu dari kota bener kang ning lebakian
Gusti Ratu Kalarengganis murka karena kawitan gawe lantaran. Nggih. Logamawati beli mengingat ning tapak jasa-jasane isun. Dodok kari enake baik. Padahal mah isun ki beli nuntut. Pengen mas tau dong beli. Orang. Ya, pengen nyandang bagus beli. Sing tak tuntut padu kelingan baik ning kinerja jasa-jasane isun pada waktu semana. Ya iya Kang, coba ora Kang sekian ana tak undung-undungan akan dilangaken ora Kang. Sedek umi langka baritan ning setiap apa langka ora Kang. Yambu morone Kang ader kuku semenyan setiap duma spesialis langka-langkatan ora Kang. Jadi kini setiap adat masyarakat Dermayu seakan-akan beli kelingan karo perjuangan isun. Nah, ning kono kudu contohe wong derep. Ya, hari sing sabenere bengen mah sing ora ngilangaken adat sadurunge derep nyuguh. Ya beli. Benar kudu Kang. Yang kuning kono membusa puncet. Buana petek baik karo banyu aqua artinya isun ditawani barang kieu mah boro-boro nyuguh boro-boro nawani dep bae lewat aturan ululuan jam 3 bengi wis prakat kabeh. Piwit kaya kula-kula anu limangan ya Kang wong gawe umah ya nanjakaken suhunan. Hari biasanya kan disebut para keruhunku. Benar ya beli. Benar keruhunku aja sampai ngilangaken adat kuna boro-boro nyebut durung ditanjakaken suguhan disentok kabeh dipangan ning golongan manusia. Nggih ning ngendi kudu sok kelingan karo isune kok. Ya bener Kang. Ya ning lebagian mulane tulung sekabeh para guriang para siluman sing manggon ning sumur tiris sing pada intine aja sampai sewang lampah karena isu niki ditugas marang Gusti Ratu Kalarengganis kini soke jaga ning sumur tiris karena kawruana sumur tiris lagi ketiban panggebuk lagi ketiban wabah penyakitnya ialah kapaning sing penggusten Ratu Kalarengganis. Oh pantes raya pantes rakyat Dermayu kira-kira lagi geger akeh rakyat Dermayu sing laras mati esuk laras esuk mati sore kuwi ku dadi ulahe Gusti Ratu Dewi Renggis kulo Kang. Karena pihak Dermayu kawitan gawe lantaran bonggan temen gawe kawitan beli eling ning tapak jasane penggusten Ratu Dewi Kalarengganis mulane nyebaraken penyakit kini duduk kanggo Logamawati baik terutama ning masyarakat petani pedagang kabeh kini kenang penyakit ya ning petani palawija padantok kena ular tanah yang ular siluman. Oh itu ular sebaene ya tutu sebaene ular gawean mulane apa disemprot karo obat apa bae mungkin pada mati sebab jiwa siluman duweni jiwa istimewa mati siji bakal cukul 1000 siluman. Bener Kang. Tapi bisanya kayak gini Gusti Ratu Dewi Renggis kula-kulaan kongkon jaga sumur tiris apa kaitannya gini Kang? Khawatir aja sebab Dermayu ini membutuhkan wisada sebab Dermayu ini lagi nganak akan sayang barat siapa manusia sing bisa warasakan Dermayu kelawan bisa nyibuk banyak sumur tiris lingkono Dermayu bakal mulih waras jati temeng waluya kaya mau kaya bengen mulanya perlu dijaga. Oh pantes jadi nugasakan kula-kulaan kokon jaga sumur tiris hari sebenarnya mah ada sampai kecibuk bareng wong-wong Dermayu punya. Paham ya? Paham mulanya aja sampai lengah
boga tanah selengut mambune jalma manusia sigrasa laporakan karo isun nggih Kang ya mengko isun tak takoni sing bener-bener ayo sekian sambil nunggune aja jemuh isun jaluk pendapat harus sira bener. Jadi dari pendapat kula memang kenen gini Kang ya supaya kula nunggu ning sepinggire sumur iki aja rasa ngantuk ya beli lagi aja rasa kengelan Kang ayan caka bari sesenengan kesirian karo menungsa kula maka kadang-kadang menungsa Kang paling tuang-tuang ring lampu sing pating kerip pada asih ora Kang ku kesirian ini ngebakuan kula maka endah guru pengasuh bangsa isun